Mwaramutseho, reka nongere mbasuhuze mbahereze ikaze na karibu, mbifurize gukomeza kugubwa neza, mbifurize n'umugisha w'Imana, mwebwe tubana umunsi ku munsi, tugarutse mu makuru yacu, ni amakuru yo muri iki gitondo atandukanye kandi agezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba mu by'ukuri, aho tugiye kureba byinshi bitandukanye kandi bigaragaza mu by'ukuri uburyo urugamba ruhagaze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inyeshyamba z'M23 zikomeje kugaraguzwa hagati, zikomeje gukubitwa bikomeye cyane. Birihutirwa, turahera muri Mushaki. Jimmy Nzamuye, Koloneli Jimmy Nzamuye ni umuyobozi w'umujyi wa Goma. Uyu FARDC yamwiciye muri Mushaki n'abandi basirikare bakuru b'inyeshyamba z'M23. Ubu ngubu Wazalendo iri mu birometero 15 uvuye mu mujyi wa Goma. Yakubise, yagose. Inyeshyamba z'M23 zirimo zirikura umujyi wa Goma. Iyi Goma irafatwa mbere y'indi mijyi yose, ndakurahiye bigendanye n'ibihari. Ibyo turagenda tubirebaho. Turamanuka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, turebere hamwe byinshi bitandukanye. Mu by'ukuri mu bice FARDC, Wazalendo, FDNB bakomeje kwigarurira. Abasirikare b'inyeshyamba z'M23 barimo bararira mu myotsi bigendanye n'uburyo urugamba rwabananiye. Amacakubiri cyangwa kutumvikana hagati y'inyeshyamba z'M23 birimo biraturuka he? Wiringoma ngo hari ibitero byo kumuhorera, ndetse yewe yaranahotowe, yanagambaniwe nabo muri M23. Iyo nayo n'indi paje turi buze akugarukaho. Kanda subscribe, share, comment, like, ukande no kukazogera, dukomeze kugenda tubana rwose 5 kuri 5, uhaye ikaze ku buryo burambuye. Inyeshyamba z'M23 abayobozi babo bakomeje kugenda bapfa umwe ku wundi. Ubu ngubu byamaze gushimangirwa ko ingabo za Congo FARDC zongeye kugaba igitero, bagakoresha ibisasu bikomeye, bakarasa nanone muri Mushaki. Barakubwira ko inyeshyamba z'M23 zahaguye ari nyinshi, abandi bagahunga, abandi bagata ibirindiro byabo. Harimo abasirikare bakuru 3 baguyemo hariya, barangajwe imbere na Koloneli Jimmy Nzamuye. Uyu Jimmy Nzamuye yari umuyobozi w'ingabo z'umujyi wa Goma. Uyu nguyu FARDC yamaze kumushyira ku butaka. Mu by'ukuri igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurwana kwacyo, ibyo kirimo gikora, ibyo gitegura, uburyo kiri kwatakamo, ubutasi bari gukora, ikintu cyitwa umusirikare mukuru mu nyeshyamba z'M23 arimo arakurikiranwa. Nimba uzi uburyo imbwa ifata uburari ikurikiye ikintu, niko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirimo kigenda gikurikirana mu by'ukuri abasirikare bakuru b'inyeshyamba z'M23. Nyuma ya Wiringoma, nyuma ya Gakufi, nyuma ya Gaceri, nyuma ya Bernard Byamungu, nyuma ya Barukundo Makanika, mu by'ukuri hiyongereho na Koloneli Jimmy Nzamuye wari umuyobozi w'umujyi wa Goma, niwe wayoboraga igisirikare cy'M23 mu mujyi wa Goma. Uyu nawe yarasiwe Mushaki. Ibi ngibi rero birakwereka ko n'ubundi uyu mujyi wa Goma nta muyobozi w'inyeshyamba z'M23 uwurimo. Barabizi neza ko ibi bice byose byamaze kuzengurukwa. Bari babizi neza ko umujyi wa Goma
nta mutekano bawufitemo, ari nayo mpamvu bagiye bawuvamo. Ariko se bavuye he? Bagiye he? Aho berekeje hose ko ingabo za FARDC zirimo zibakurikirana kandi zikabicirayo. Ubwo Mushaki ni ubwa kabiri navuga ko harashwe ku buryo bukomeye kandi hakagwa abasirikare, hakagwa abasirikare bakuru. Mu by'ukuri inyeshyamba za M23 baragenda bazimara umwe kuri umwe, umwe kuri umwe rwose. Uyu Colonel Jimmy Nzamuye muramwibuka, niwe wegeze gutangaza ko abasirikare bose ba FARDC bazava muri Goma hagasigaramwo abapolisi. None guverinoma ya Kinshasa nayo iramwivuganye. Urupfu rw'uyu mugabo ntabwo rwaje ngo rumutware ari wenyine, kuko rwatwaye abasirikare benshi, ariko rwatwaye abasirikare bakuru 3 nawe arimo. Ubwo ni abandi 2 nawe arimo. Iby'urupfu rwa Colonel Jimmy Nzamuye, umuyobozi w'ingabo mu mujyi wa Goma, ngayo nguko uko byamugendekeye, nawe aguye i Mushaki mu bitero by'ingabo za FARDC. Ubu ngubu reka tuhite twerekeza mu mujyi wa Goma, nyuma yo kugera mu duce twinshi bakagera mu by'ukuri muri parike ya Virunga Goma, parike Kibumba Goma, Sake Goma. Ubu ngubu ingabo za Wazalendo na FARDC begeye imbere. Ejo bari mu birometero 20, ariko ubu ngubu bari mu birometero 15. Umujyi wa Goma uri mu kaga gakomeye. Bamwe mu bagize itsinda rya Wazalendo bageze mu birometero 15 uvuye i Goma. Abasirikare benshi ba M23 batangiye guhagarika imirwano kubera uburyo bari kwatakwa ku buryo bukomeye. Guhagarika imirwano kw'abasirikare b'inyeshyamba za M23 ngo icya mbere ni uko batari guhabwa amafaranga yabo, kandi bakabwirwa gutanga imbaraga n'umusaruro ku mirongo y'imbere ku rugamba. Muri M23 haravugwamwo ubugambanyi bukomeye cyane, kugeza ubwo uwitwa Wiringoma mu by'ukuri yahotowe. Aho kuraswa n'indege yarahotowe. Ihotorwa rya Wiringoma ryatangajwe nyuma y'aho ingabo za M23 zirimo cyangwa igisirikare cya M23 baravuga ko bari mu bitero byo kumuhorera, ahubwo ndabona FARDC ikomeje kubakurikiza abandi, kuko uku guhora cyangwa urupfu rw'umugabo witwa Wiringoma, ndatekereza ko ntabwo rurashyirwa cyane ababigizemo uruhare cyane, n'ubundi ari abasirikare b'inyeshyamba za M23. Kumuhorera bavuga rero, ubwo barasubiranamo bo ubwabo bicane, barasubiranamo ubwabo bicane, kuko nibo bagize uruhare runini mu ipfa ry'umuvugizi wabo Wiringoma, nk'uko amakuru y'ubutasi abigaragaza. Kuri Wiringoma rero kwirirwa bavuga ngo baramuhorera simbizi, kuko izi nyeshyamba za M23 nizo zirimo zikugwa mu bice byinshi bitandukanye, kandi FARDC ukabona ko ibyo igenda ikora, amaoperasiyo ikora, amayeri iri gukoresha, mu by'ukuri inyeshyamba za M23 byazinaniye kubitahura. Ariko birumvikana sisitemu zabo z'ubwirinzi zanabafashaga gukawuta amakuru. Izi sisitemu zakuweho, izindi ziratwikwa ziba umuyonga, izindi ziratwikwa
ziba umuyonga. Ubu ngubu igihari uko bihagaze n'uko byifashe ku rugamba, ni inyeshyamba za M23 zibarira iminsi yazo ku ntoki. Iminsi barimo barayibarira ku ntoki, kubera ko ikintu cyitwa urugamba cyamaze kubarenga ku buryo bukomeye cyane. Bari kwatakwa cyane mu bice bitandukanye, kandi uko batakwa n'uburyo bagenda baraswaho cyane birarushaho kubabera bibi. Iki kintu mucyumve, birarushaho kubabera bibi cyane kuruta uko abantu babitekereza. Ni inyeshyamba za M23 rero navuga ko zidafite andi mahitamo cyangwa ikindi cyo gukora uretse kugenda barambika intwaro zabo hasi gake gake nk'uko bigaragara, no kugenda batanga ubutumwa bwabo, ubuhamya bwabo cyangwa ibyo bagenda bagaragaza. Mu by'ukuri baravuga bati harimo ibibazo bikomeye rwagati muri twe, nta mishahara tubona, harimo kugambanirana, kugeza ubwo abasirikare ubu ngubu aho urugamba rukomeye ni mu mujyi wa Goma, batangiye kwikuramo, barimo barahunga umujyi, barimo barawuvamo. Abasirikare b'inyeshyamba za M23 kuva mu mujyi wa Goma biraterwa n'ibintu navuga bitandukanye. Hari uko gucika intege ku rugamba, ariko hari n'ubwoba bw'ibitero by'indege by'iki gisirikare cya FARDC. Hariyongeraho kandi kuba babizi neza ko nta kintu n'iki na kimwe kindi baramira cyangwa barwanira, kuko M23 aka kanya sinzi nimba umusirikare yakubwira ngo ndimo ndarwanira iki ngiki, biragoranye, ntabyo yakubwira. Ni urugamba bo ubwabo rwamaze kubarenga no kubananira cyane. Uku kunanirwa urugamba kw'abasirikare b'inyeshyamba za M23 birahereza amahirwe adasanzwe igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko n'ubundi wareba ugasanga FARDC niyo yateje ibibazo inyeshyamba za M23. Ubu ngubu ku munsi w'ejo amakuru yasohotse aturutse i Goma, mu by'ukuri i Goma navuga ko ariho hantu bari kurwanira, buri wese yagakwiye gushyira umutima. Ariko iyo ubonye abo basirikare barimo bagenda bahikura, ibyo ngibyo mu by'ukuri nabyo bishobora kugutera ubwoba, cyangwa ukibaza impamvu ibyo birimo bigenda biba ku nyeshyamba za M23. Ni urugamba rwamaze guhindura isura, ni urugamba rwamaze gukomera. Ubundi barakubwira ngo iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira, kandi uru rugamba rwamaze gukomera. Ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hari imirwano, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hari imirwano. Nta kindi gihe n'iki na kimwe inyeshyamba za M23 zegeze zisanga mu bibazo nk'ibi ngibi, zegeze zisanga ziri gusitaraguringa, zigeze zisanga zibaza ngo ese umusirikare wese yibaza ngo ese ndibuze kuramuka, bitewe n'ibitero by'uwo bahanganye. Icyo nicyo kintu kiri ku mirongo y'imbere ku rugamba. FARDC yanyu rero na Wazalendo na FDNP nabo barakugendera, baravuga bati umwanzi twamaze kumufata ku gakanu, reka tumukande bya nyabyo, reka tumukande bya nyabyo. Kandi birumvikana, iyo Imana ikugabije umwanzi wawe, icyo uba ugomba kumukorera ni agahomamunwa. Keretse umuntu witwa Dawidi, niwe Imana yagabije umwanzi we rwose, ntavuga atoya, kandi yari arimo amuhiga, ndumva yari arimo amuhiga, Imana iramumugabiza, ariko aramureka
yasinziriye n'abarinzi be bose basinziriye. Abarinzi n'abari kumwe na Dawidi ati tumwice tugenda, ati nimumureke, baramureka. Ariko FARDC ntabwo wambwira ngo ibyo byabaho. Aka kanya baraza bagakora mu by'ukuri bakarya kava hafi y'umujyi wa Goma, bakabakugotera umujyi wa Goma, bamara kuwugota bakavuga ati noneho reka turebe aho izi nyeshyamba zizanyura. Koko se ziranyura hehe? Si cyo bakoze muri Bobo na Ndete? Ubu Rubaya ntigoswe? Mushaki abasirikari ba M23 ntabwo ibanukira nabi? Sake si inzozi mbi kuri bo? Goma byo ntacyo nakwirirwa mvuga kuko ikirimo kihaba kirimo kirigaragaza. Inyeshyamba za M23 mupfukame muzisengere. Mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo rero naho FDLB yakoze mu by'ukuri amaoperasiyo akomeye, inakosora rwose Red Tabara twirwaneho n'inyeshyamba za M23. Urumva ubu aka kanya amakuru aravuga ko amaso yose y'ingabo bamaze kwerekeza ku kibuga cy'indege cya Minembwe Airport, kuko cyo ntabwo barakigarura mu maboko yabo. Bamaze kuvuga bati reka iki kibuga cy'indege nacyo tukigarure, sibyo? Kandi barakigarura, baragifata rwose. Nta nubwo ari ibintu biri buze kubagora, kuko impamvu nkubwira ngo ntabwo biri buze kubagora, nimba ufite Minembwe Centre ukagira n'iriya migi ikomeye hariya muri teritwari ya Fizi, mu misozi miremire ya Fizi, sinzi nimba hari ikintu washaka gukora hariya ngo ureke kugikora. Ikindi kandi ingabo z'u Burundi zagaragaje ubuhanga buhambaye, zirangije zirabanza zifunga amayira yose yatanga umusada ku bo bahanganye. Iyo bagerageje kubyura umutwe ngo basaze imigeri barwane, drone ni ukumanuka ikabahonda. Ubu FARDC ikirimo ikora ni ugukurikirana abasirikare b'inyeshyamba za M23, harimo umusirikare mukuru wese baramurasisha drone. Baramurasisha drone, nicyo kintu kiri gukorwa, nicyo kintu rwose ubona bari kwitaho, kandi nureba neza kirimo kirababyarira umusaruro rwose. Ntabwo ibyo bintu wabica ku ruhande cyangwa ngo ubyirengagize, reka. None se uragira ngo M23 sisitemu zabo z'ubwirinzi zarasenywe, izari hano Mushaki zarasenywe, izari hano i Goma ntacyo zabafasha? Barakubwira ati ibyo ni ibintu byakemutse. Mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni uko. Ubundi uragira ngo drone zireke kubarasa uko zishaka gute? Kandi abasirikare benshi barimo barapfa ku rwego ruteye ubwoba. Ubwo rero urumva ko ibisubizo by'inyeshyamba za M23 ni bikeya muri uru rugamba, ni bike rwose, ni bike cyane. Nta yandi mahitamo, nta kundi babigenza, nta kindi bakora usibye nyine kwemera bagahebera urwaje bagashinyiriza. Izo ni inyeshyamba za M23 zikomeje guhurira n'ibyago bikomeye kandi bitandukanye ku mirongo y'imbere ku rugamba. General Sultan Emmanuel Makenga we niwe muntu wa mbere uri mu bibazo bikomeye. Ndabona FARDC zamwikuza, nicyo kintu mbona Kisekedi ashaka gukora. Ubundi Kisekedi hari abo mbona yibikiye: Makenga, Nanga na Bisimwa. Ndabona bo avuga bati nzabikuza mwa bagabo mwe, ndabanza mbatera agahinda, ndabanza mbateza amarira, ndabanza mbahahamure. Ariko utekereze aho bigera abayobozi bose bagahunga umujyi wa Goma, noneho bakawusigamo abasirikare, bakababwira ati ngaho ni mu Rwanda. Icyo kintu uri kucyumva? Abo basirikare ni gute se bazagira motivasiyo? Bazamotivwa n'iki? Barakubwira ati ikiganje mwahangaha dore ni iki. Ikindi kintu M23 izicuza, niba ari abasirikare yarekuye barizabyicuza.
izabyicuza kabisa. Ah, reka rero mbashimire n'ubundi turagenda dusubira mu makuru yacu ari imbere, kuko ndagenda mbagezaho amakuru agiye atandukanye. Murakoze cyane.